Nigi Vlogs, još jedne nedeljne vesti o patikama, pa da krenemo odmah pravo u metu. Kao što znate, ili možda ne znate, 26.3. se od pre par godina proslavlja Air Max Day, to jest kao dan Air Max patika. To je dakle 26. mart, verovatno će biti, kao i ovih godina, u Bazu ili u Tike Shopu neka manifestacija. Ove godine imam i ja Air Max, pa ću moći da se pojavim tamo, da se ne obrukam. Uglavnom, Nike oko Air Max Day-a kreće da izbacuje neku vrelinu. Bilo je prošle godine glasanje koju patiku žele fanovi da vide retrovanu i izglasali su Air Max 1 Atmos saradnju. To je ova specijalna Air Max 1 sa tom slonovskom kožom, teksturom sa Air Jordan 3 patika, a Nike je objavio i ostali deo kolekcije koji će da prati Air Max Day. Pa da krenemo, prvo imamo Nike Air Max 90 Ultra u Flyknit varijanti, dakle u toj pletenoj varijanti. Ona zapravo izlazi 2. marta, u Americi je cena oko $160, znači u Evropi uz PDV to je oko 160 eura. Sljedeće imamo Nike ženski Air Max Jewel, to jest dragulj, to je neka nova silueta. Nike ženski taj Air Max Jewel će da izađe 8. marta, košta će $100, eto 8. marta na dan žena. Sljedeće imamo Nike Air Vapor Max Platinum, to je ona patika koju sam pomenuo u prošloj epizodi. Ona će da izađe na Air Max Day 26. marta, cena će biti $190. Zatim imamo Nike Air Max 1 Ultra 2.0 u ovoj klasičnoj crveno-sivo-beloj boji. To je prerađena Air Max 1, laganija verzija, lakša. Ona izlazi 26.3. Cena nije još objavljena. Zatim imamo Nike Air Max 1 Master. Dakle, u OG varijanti sa Nike znakom sa strane. Ovo je veoma šarena patika. Ne znam ko će moći da izvuče taj swag. Nike Air Max 1 Atmos, to smo već pomenuli. Nike Air Max LD Zero, to je još neka nova silueta. LD Zero je dizajnirao jedan japanski dizajner Hiroshi Fujiwara. I kao šlag na tortu imamo OG Air Max 1. To bih veoma voleo da imam. Iako će se oko onih Atmos verovatno stvoriti veći hype. Ali ove OG su mi, ti OG kečevi su mi baš kidanje. Na ovim nekim kečevima što su posle izbacivali u skorije vreme, nekako je deformisan taj prednji deo sa prstima. Nekako je ono kockast. Ali ovaj put imamo baš u OG varijanti sa normalnim prstima. Dakle, bit će vrelina iz Nike za Air Max Day. A sa Nike-a prelazimo na njihove ljute rivale Adidas i jednog preletača iz tabora u tabor, Kanye Westa. Izašla je još jedna kombinacija boja Adidas Yeezy Boost 350 V2, ovaj put zebra, crno-bela, sa prepoznatljivim, karakterističnim za tu verziju 2 siluete 350 Boost. To je taj natpis SPLY 350 sa strane, to je Supply 350. Ovo mi se sviđaju, nosio bih to. Jeste da pola grada će verovatno i ovo leto da nosi kopije i kineske. Cena će biti $220. U prodaji, u preprodaji verovatno 1000 ili više. A ako ste se pitali koliko će Kanye da mu uze tu jednu istu siluetu ili par ovih, Kanye je najavio i nove
Nije zvanično, ali se vidjelo na njegovoj modnoj revi Yeezy Season 5. Nove Yeezy Runner, koji ne liče ni na što je do sada radio. Već su počeli sa prozivkama, kao što su za svaki model, tako? Sjećam se kad je neko slikao Kanjea u avionu kako drži Yeezy Boost 350, pa je onda nastala pljuvanje po internetu zašto su svi Nike Yeezy gotivili. Ali na kraju je ta Adidas Yeezy Boost silueta nadmašila 100 puta ceo taj hype oko Nike Yeezy-a. Sada imamo siluetu koja je onako više za trčanje. Neki kažu da podsjeća na Nike Air Monarch, to su nešto svi kao ismevaju, kao da su obuća za očeve, za ne cool ljude. Šta vi mislite? Kako vam se čini ovo? Nismo još dobili one kao zvanične slike u fullu, dobili smo slike samo na nogama. Vidim na nekim slikama potpuno prekriva Kanjeova odeća sa revije. Bilo i par paparaca fotki. Vidim i sada pišu da su preružne, ali vjerujem da će također da bude hype oko njih. Sa Adidasa prelazimo na Reebok. Inače, Reebok je također pod Adidas kompanijom, ako se ne varam. Veteran NBA igre, i rap igre, i glumačke igre, ako se sjećamo onog njegovog filma, kako je onaj čovjek od čelika, Shaquille O'Neal. On ima Reebok Shaq Attack sa Reebokom saradnju. Inače, on ima i brand svoj patika gdje pravi jeftine patike kao za klijence, kopira Jordan i tako razne modele. Ova Reebok Shaq Attack sa tom pump tehnologijom meni baš kida patika, nosio bih je. Predstavio je Shaq Alma Mater kombinaciju boja. Ta kombinacija boja mislim sam da je inspirisana Lakersima, pošto je ljubičasta, žuta, ali izgleda da je inspirisana sa Louisiana State univerzitetom, to je s njihovim timom. Za tu priliku Shaq je iskoristio Sneaker Politics radnju. Vidimo sad slike sa žurke. Šta mislite o ovoj patici? Nisam je, mislim, viđao kod nas. Imala je jedna radnja u Rumi, kao za pokazivanje, parove. Neki broj, ogroman, ko čamac, tipa 50 i nešto je, ali tako nešto. Ali to je baš klasik, vidimo ovu i klasičnu boju potpisanu od strane Shaka. Dalje imamo Air Jordan Playoff 12 u low varijanti. Nisu mi ove low, nešto, ne znam, pogotovo 12. Ili sam navikao na high, ili ove plitke mi nisu baš. Mislim, ta kombinacija boja kida legendarna, ali ne. Izlazi 25. februara, cena $170. Ko voli gole članke, nek izvoli. Inače, izašla je ova Chinese New Year 12, imaju u Tiki Shopu, baš dobar kvalitet. Dalje imamo Adidas Tubular Shadow Duck Camo. Adidas Tubular Shadow je jedna silueta koju su izbacili onako malo da iskoriste i Yeezy hype. Komentarišite kako vam se sviđa. Izlazi sada u ovoj Duck Camo boji, to jest te oblici teh kamuflažnih šara izgledaju slično kao pačije noge. Imamo i ove Adidas i Nike Runner. To je jedna klasična Adidas silueta iz 70-ih nalepljena na Boost John. U crvenoj i plavoj navy boji izlazi 1. marta. Onako, ne izgledaju loše. I kao posljednje imamo još jedan sneaker shopping sa kompleksom. Ovaj put legendarni njujorški MC Joel Santana iz Dipset ekipe kupuje patike. Santana je tako, izbaci na svakih, 8 godina neki mixtape i nestane. Ali očigledno ako kupuje patike, očigledno da ima para.
Pogledajte tu epizodu, linkovat ću vam dole. To bi bilo to za današnje vesti o patikama. Pratite dalje ovaj kanal, lajkujte, šerujte, subscribeujte se. Hvala vam, prešli smo godinu dana rada, da bude još 100 godina. Nigi Vlogs.